da na Badwam so ne de aduru so no ye Badwam so kase me da say so waje bre na wo hwe Badwam anopen sem no de obetie bi ene say wo mu atwa bet wo bebi ene potem ho no mo chemu aban eto a wode aba say ha mo nche mudu de obedi bia no ebe ya nka aban ne hwe na wontwen sensen sanso ena nakafo say no textbooks ebeba no wo magie atomo a ne QR code no de be kire na ye be ko snete nso a wo mo kiremu a ene womo de hyehyɛ fofora ba ya sɛ wonye obi adwuma mpo na yɛ wankase wadwuma wobetime tietia kakra to no modachi enti droman kese fo nso womo ayɛ ɛyɛ amamre ne amane ya womo hwɛ na afia foforo dodo no ano ya na womo kɔ classroom kɔ yɛ ne ma hodoa ehia no ano abrase we ne nsabo ahodoa bi ɛnam de so mo se Badwam so kase wo hia me ayafrɛ me anɔkye wa ba ajwa sɛ wa fe kame ho na me fa nsɛm ni nkyɛmu no ɛntwa so ɛma Ajumako ya pass won hwe yeto ho nsam so ne gyegie ne kwane oban ne befa so na wode adi dwuma na so my Ghana ne de betu dwa se bosom ewom ne da yeto so edunum ne se bana da ye twa mo ya ne se wutwa bet bi na wudi a wo ha mo nkyemu du 10% de asore no eje tight no na ne wo mo so oje se bi ode be ye oman no eye ne betu dwa na omanfo bi omo ba bia ni asore ati che se ebe ya nka ba ne hwe na se agina na wasie no won san twensan bet easy na ba obetima yi bi abo man na bet how many times na obi bet na what is that 10% bet enti em why ana de sa so high plan say utimi twa bet bi a be 1000 no match no say ya ma obi akasha be 1000 na obi try we are ba sa so to na so ono wa so akobo ti dia ba ne de band ye bet for the em why almost all la yes timam for na be sa mo tuye botom na mo diska free na mo mpa information de gumu dem Zoom Lion can say minister pra riske kuni dem na council are oton nipa oton gold riske guna for even 8 years in government riske wa accommodate dia go na fe youth na yete wona seb you broni nyansa mu no omo de bet aba ebo youth no somewhere on the other no mo se dabi change na yemo ya na mbetwa bia na IMF sika 3 billion na mkwaje no mo pe 3 odd bi fan so na nye times 3 na times 2 no no mo kru say obi frɛ na ono akɔ frɛ some na no frɛ kakra na ono me pa be 10% de emboa te ba ya ka ba no kunja because emboa ye free bet nsemo na ye nkogumasuamu ensem emo Director General Emma Naka Professor Edward Apia na wode nani abo apro ya wako schools ahodo mu na wabra waye sansa hwe no wan wode tudwase ya no manfo dodo no ebusa book no a school natural mame de he na nakafo wonom age atum na no wo kyerese wono aye panyinima National Council for Curriculum and Assessment naka no wo mo generate QR code bi nti no na wo ba tan wo to ngoma ne de ama oba no wo be hwemu ahu ne saje bia sa ngoma we no nakafo age atum ansa na wato ama oba ne se wonsua. We have English, Maths, and Science for now. The rest, the teachers use their curriculum to teach. Because it is in the open market, everybody, the parents, most of them go to the open market and they buy anything for the children. We don't ignore NACA books, but we have the NACA approved books for them. That is what we prescribe for the parents to buy. And which Director General Odanaka and Professor Edward Apia editor Adom Kasi enim se sa proba wokoyi wode buase be yi textbooks ahodwa free Ghana Education Service ene association ngumasua no obeyi ni nyina afri honom ye be call out near ya kyerɛkyerɛ teacher for ne head teachers no amomahunu kwan mo fa so a ombehu se book we naka agiatum ana naka engine mu private schools no na free say wo mo krampo wo mo yes susceptible because one dey ye call near the book no man no reading no hwea na ohunu say oh naka approve and naka symbol bi wo ho pɛ obedi atum but the free say dodo na bi wo naka approve yanko obono epoye mantem no emu ye kogina nkransa North Mense no emu na akuafo kuo ba ko ehye honom a eye droman kese na nananom ene mperifo honom akeka wo ho abomu a wo mo aye amamre ne amane ni nyina yese obekwa akwada besori no classroom anopa wose nkwada kwatena sua de na kwabrane ehon wo akogya na yagu no mahunu se de bi watufu atunya de se omanfo wo mo ede boga eye swine wo akohia se wo kanche wo gu nsangu bibiara obetu sa na mo ne bi sabe ya nananom ene ne bidi
Dan abasi ankura abekum school achicha for be kire bade obi aye do hu nipa bodefo so ye panyini so ye akura o sare a school atwa do man ho ahia nyina mu ne bade aye agya na abia badinne ankura nkete be tete nyanyane ampa e bade to ye wura anim abo hu da wura ba na de ye wura brempon da so apia so won trase manfofo andara no kwaye Obrempon dan so abiam Roman kese hene ohini ani amane boni enkomotwetwe mu ene wadi tu jase esan se wonu manager na abia dodo na e wokrum hono mu nti ena temamufo afato won ho so a classrooms hono mu ene woja won nan If be 90 Nana headmaster and Badwam man say Nana ye hunu school money na esi ache na ye say ya me ye nti na de betu ani yo betu wana mon e be school mu ha be kasa kire school fon kra ni nyina nti asia anya adwuma ye border ro efredo mamai e de to mu nyina nim say nipa ko a wo ye saade no wo njai anjai nyomo ya no mo ye Kingsford Ejei headmaster ewo Roman Kese RC Basic School modani di se saa no ya yekoso no ha dwene pa esan se atrehefo kra no wo mudodo na eni opepa so beba school mu hono mo abekira de enye nnanko tem bia ebebie school no ye nya kra no nye ne be se dumienu anase 12 na ade echi ade sen nyina ye beba no enye class 2 a ebia na ye class 4 class 4 obehunu na ye GHS 1 anase 2 anase 3 de basa disen kola ne be kan wo ama wo asiesie baby a wo ayesa ajanan yi Social Security and National Insurance Trust Utilities Assessment emompeni fochemu a eya no manfo do no adwene ye won se de oye broni adwuma nko an watwi asnet man wo yeye na ne wo moye nhyehyeye de abebo ade se ankrankra adwuma se woto ne ma wokwa ho so ototo kokko se wo ye dai wa adwuma kra na wo ya akwanya no abeda ho no ma so obenante akosnet akache na wa kire o musika wonya bosumi bia na wo magye kakra ato ha ma se bia wo kokora bombo no wo nchewo maybe busumi miense ni starting Adom brands mompanyufo twetwe nkomo me sure say wadwuma we de wate say free may ni mu no snet for edujumedi bia ya to din seed self employed enrollment drive ya pa hontuma wokumas ya desa self employed enrollment drive seed jumedi yi by so bia ono ankasa ye na adwuma ankra ye na adwuma ono so wa kwanya so obetwiro ni din na watontobo ama snet said ebe ya ne dachi yemu no onye mobo enti eno na be busumi miense ne said mc midi kan ye ne Adom brands mpanyimfo atwetwe ho nkomo ne omuma ya kwanya se yemra na yemehia Adom brands omomu ye adwuma wa ha on air personalities producers events which say omomu ye adwuma wa ha na ye no omu ntwetwe nkomo ne enkyerɛkyerɛ dwumadi afre ni CD na sabe ento masum na omuso mwayen na ye mohu dawru channel manager ya oda Adom 106.3 FM ano Joshua Kwesi Tigo enso de aseda PCA ma Senate adwumayefo so wode won ho abebo multimedia adwumaku no na so akwanya no so ede adesrede eto multimedia adwumayefo nyina anim se won so asem ni mutwe na won fa nkofom se ne be ye omanfo so ebeti ase yie na boa ama won so daachen ayefe to touch the audience. Social media well represented here, they would have to design the messages, short videos, and the rest. We will pick up this with a lot of interviews. Satisfied Morning Show is here. Everyone on my concern for M1 International Federation of Women Lawyers in Ghana, Trinity as a feeder Ghana. Opinion one on a resource mobilization officer a Susan Ayite and what the other ready to Ghana by Uncle you Bequensha by Yasin was rather Sikabotina one more added to domestic women fund Nibono as a Sikakod one a movie. Tiabeya kan kwankwa ni nyumekwensha abayasenhwe no mfa kakra meto safu tuo nim sebe ye kobasa obabi wote awade mu na wo buru no kunu a obenya akokoduru akobo amane na mpanifo benya sika bi aso na sen wate ne ho abobra Ejumedi ye ni Action Aid Ghana na oma motayechi EU European Union na ya shase last year ntine ebe wie next year ntine ye ne say ye pese ye
yɛboa na ɔmo ego through akɛyaka den so ɔmo tumi nya friends access to court, access to justice. Who near here, pa, but near here is also cry. I to me, boy, man, no, any access to free medical, care, and not if so you will be BFNDV fund. And what she Action Aid Ghana manager Joyce Nana Dankwa, and so card it to us to say. Na projects, European Commission, EU, in our soya sene, open no more my sika. Say, yemboa emba mpempi omko oyaw ene atiti mu nyame obonkwa ansa na obo aware enti omunkwe hu hia enti obia obido fa atiti sembie mu no kasa kire obi yenkwa asante mantem no emu ekrofo mensin no emu na ya dome eye kro ba ko ya ehye ekrofo mensin no emu na KG blocker na wo ho no mo no se de na si ahunhwan ya chimu esi ho no mo no no nti ne George Safo ya wo no na oye district director of education wo potem ho no mo ohunu se ahunhwe yi obada ba story no na bu epre kunkum nkoda se na no de ni binti no ne wo no afato ne ho so adwiri sa dan ya chimi agu na wasi foforo kra ya mane boni Isaac K no menyo etu ho na mo District Assembly no born home modern pa our classroom see home. Then so adwuma kase ya district ni ya district ayafo fro emu adwuma no so pa nti o se ankrankran eno mu a bibi o mu nsam na beboa district man ko anim ti me ba district mu fro abra me ko apro no me wo se classrooms ni bi o ho a enwie mu die na me di gijai eno nti me ma bibi so baba boyen ama etimi ewie dan se beboa ma ya dome school sem akonkan enti empatam anyina school sem no eho adan sem no ewo fom enti emoa o se anyina kan ho bom na ye boa enwachi akrofro mensiri krache mo regional wood editor dwase efri bra mensiri ngumesu akwanchefo yi eba akrofrom eniema ani adane pa ewo ngumesu mu a papa ye ni ku adesuafo ho ne senti enya nwanwa so wetime kokuru dan kase esei esi ho ama wonu Fribra obaye tese adisua ho dwumadie no onna so da tempia odwene kwan a mpunchi obefa so e district ni mu e fa school for ho e fa teacher for ho tese bibia about education there papa no adwene ho ntimra omaya so tese oni nuanu bi Yegusu ajira ngubasua mu ensemu na we yenkobona poye mantam no emu regional minister ye Mr. Kwasi Edu Jano de ensem atudwahwe se eni asuku ahodo mu mpanimfo ede ma subject bi ti se mathematics ni science ne be ya nkonwe no onfa se ni na ma eye cultural education amamra ni amane ensusu ye ne hu hia de se be ya kwada no benyini no na ne nchi wonyera no ogina ba bia watumi aka my Ghana se de ya mamra ni amane efe na eboaye such as we have here today provide the opportunity to inculcate our cultural values and ideals in our children, who will eventually mature with the Ghanaian and African identity, pride and confidence necessary for socio-economic development of our nation. Nanano, I am of the firm belief that cultural education in our schools will not be treated as part-time courses, but will be given equal prominence as the might talk about subjects. Efua AD Amua eye bunu ismanta mu panyi kwankyerefo a wɔhwɛ adesua ho nsɛm so wɔno nso de tidwa sɛ wo ma adesuafo kwan mu wosua amamre ne amane ho nsɛm a ɛboa ɛma adesuafo no ehunu biabia wofiri no sɛ de amane ɛteɛ ɛna afei nso ɛma nkabo mu. It is events like these that allow us to showcase our cultural diversity, foster intercultural exchange, and promote unity among our young learners. Our theme for this year's event, and I quote, is the relevance of cultural education to the Ghanaian economy. And this highlights the paramount importance of preserving and promoting our rich cultural heritage.
Yɛnyina sanse mi so na ye ho embra na kai se wo hia me a wo bɛfrɛ me. Anoche wa ba. Adra se wa bedwam so ne hia basisia.